je po mojem najbolj podcenjen kos mesa. Ne, to niso možgani, ampak je teleči priželc. Priželc zalijemo s hladno vodo in kisom, zavremo in kuhamo 15 minut. Ohladimo ga v hladni vodi in z roko očistimo vse zunanje membrane. Ker je na pol kuhan, grejo lepo stran. Očiščen priželc, nasekljan rožmarin, sol, poper in rikoto stresemo v blender in zmeljemo v tako bolj grobo pašteto. Prestavimo v posodo in damo v skrinjo za pol ure, da masa zategne. Pazite trik za ponarejen demi-glaze v pol ure. Premium goveji fond zavremo in reduciramo za 80%. To je to, se vrnemo k omaki na koncu. Pomolno zeleno narežemo na kocke. Tega ne mečemo stran, zmrznemo in prišparamo za juhco. Zalijemo jo s hladnim mlekom in vodo, dodamo svež timijan, lovorov list in sol. Zavremo in kuhamo, dokler zelena ni čisto mehka. Kuhano zeleno prestavimo v blender in jo zmeljemo z malo tekočine od kuhanja ter maslom v gladek pire. Iz mase od priželca oblikujemo krokete. Spaniramo jih v moki, jajcu in panko drobtinah. Krokete ocvremo na 180 stopinjah do zlato-rjave barve. Zdaj pa je čas za finiširanje demi-glaze omake. Fond smo reducirali do gostote sirupa. V segret fond umešamo kocke hladnega masla, da dobimo svilnato omako. Vse komponente previdno zložimo na krožnik. Jaz bi to z veseljem postregel v svoji restauraciji. Goveji priželc, brez čudne teksture in izgleda.